tılda varsa, orus tılda varsa çok bilen oldu. Oylunun negedesi oldular. Şartlarının karşı şeyce olur bizden hamaş basın. Federaldi programmadan hamaş. Örgü programmasında. Ol Tavadıl'ın çünkü öğreti şartlarının dolayı çok durazdım. Tavadıl'a öğretilge özge geçeyler çorup durar ve çorbayın durar ve dağıtırlar. Tavadıl'ın gece öğrenir, onun yaşın bilgisini öğrenir diye Tavadıl'ın geçeyleri Cezede koyu bor bolsa bir eves matematikanı to özge ektemlerinden poydustu tavala eves orsta öğrenip durar bolsa tavadılдың bodunun gözük durarının doyunda çoğa durmaz. İncan açtığın için bu dıl doyunda karşısak şkolada betin turar devatırını görüp durasınızlar. Çünkü tavadılga literaturaga bergen şartlarda kızgarlanmayın. Tavadılda çeşe kandı ki çeldir ettik turarlar. O da lazım bazı şkolada görürsünüzler. Şkolanın içinden çünkü 10 tas şkolada tavadılda özge ektemlerini ege klaslarda berip turarız. Todarga işler. Sanın ettemin iki tavalar başkalarının biliklerinin aytları. Ol bazı bir narın aytları oldu. Onlarda köydeyde olsam bilip çatıp duran matematikаны orta çoğalarda korayda olsa şeylerge men küçüğüm bolsam kadar azı dep sözlerini tanımaz bolganım. Plus minus çoğalып тура ол жүжелер ылгал бери жүжел дейт. Мен кажынга мен кайбырлы олар. Человек подлатма, но влаждан шут торт хоруптра. Запрещает работать с книгами неутвержденными и не прошедшими экспертизу. Скажи, и миллион ашкап бардыңмы жүрдіңіз? Ага, жоғынжылар. 2 миллион ашкап да şimdi жаңыз чөшпереп тұрып істеп сағазын алырдың айттыры. Оң артында ол жаңыз линияны пелетке алырдың айттыры базы миллион ашкап өттік olur. Тыват тылдың үндесін төсі чечен çoğaldalı ғой. Önce sizlerin kişengengеріне чечен çoğal aytırıklarınca uğlaqsap durar kıştırman. Tıvat lopsanın kamık çoğaldарын, romanların orus tılca otçuldurup baş. Nobel çanalın çevesin ider elgedik durgan biz. Şağındık arka durar bizde. Men poçayın abakanga çeçen çoğal şulganınga jordum. Ындам аньяктар лажыл дейш, аньяктар сексесінге чедеверімге 10 аньяк Хакасияның 10 аньяктары ол ресейнсіз жазылдарын тұжағын. Шутты ол 10 ажыл шутты орыс тылда пішінген. Бұл Хакас тылда çoğalдарыңар қайы жөлдерін ба? Хакас тылда пішер кіші çok қалған жөйдірейін деп менге тайбырладылар. Ama олар біле бізді теңір-тіңірдан. Ва çoğal көкшік тұрар. Амда көкшür. Erten popistің tıva çoğalcığız, tıva okutuk çoğalcığız, çınak oğlu kalsan tıvaga aldap getir. Ol çünü görgüz durar tıva kişi kayı bir yerde telegeynin bir ucu kıdığında kaygamcı uluk çetişkini çetvap çorur. Tıva kişi bir nemesliğe bir bağımız onun nemes literatura tvesli oy. Onu tıva literatura der. Çünkü derge çoğalcısı kandık omak söktük boldur. Onu şağınca öğretge yağmazı, kultura yağmazı, tıva çoğalcılarının nomlarını sadıp alpaz. Ondık aşkağı şok deyiren. Ahire kırında koncu köy aşkağı yağmılar çıkasız kayısı da. Orus dil inspektörü var. Rusya'da çünkü tıvada Çangız Orus dil inspektörü tıvada jüdür. Ol Orus dil inspektöründe ulu ergeni berip baş, tüzgeni berip baş, yağmıda anga öreldi hostap bergen. O şalını vezin arkaca köylü olay. Tıva dil inspektörü bizde var. Öncesi da köy niyetti çevgeli kıldırazılık durar. Tıva dil talasıyla kılır ucurluğu aytırırlar, şipirler ucurluğu aytırırlar köy. Tıva dil inspektörünga yağmıga bir öreldi bergeç, bazı bir tüzgeden derse kandık canım. Yetenk olur ucurluğu. En kol aytırırlarının birisi. Tıva çeçen çoğalda Çangız parlalığı organı uluk hem setkülü var dolayı. 15 yılda söykü hattı öngün, 15 yıldan kayın nomcurmuş çok, azıcık çoğalarga tıva parlalığı da çünkü
Тыва тыл сеткүйлі артып қалған, тыва тылда шын артып қалған. Артқанары çok. Хайранғы тываның аяқтары деп солын шу түреліп қалған. Ожоның қағынның туғары бір туғар школада 5 класстарда төре жоға жаңғы шақ. Тывады нені шақ, шутты класстардан тоз онда шут, 10-11'de шут, шақ шут жоқ. Ол жерден бір ұсқай тоқтан өзіға үндірге жолысқа бейір болса екедір. Ама ол директорған бір айтыр тұрғызарыңа, бурятия жордым ба жайын, бурятияға барың ба, боттарының родной язығын өрін бейдіра жордым. Жаңға сілерге мен 10-11 кластарға шарттар бергізмін. Чигемеждердің көмесі ғытсыз көсет тұранын онжық чараш таватал оның нүктірді. Айтырыгдерге тілегеннің бұрынғар деп шылгелік педагогтары не жүз бежен жыл бұрынғар жоғалып бақпын. Ушинский оны жоғалған. Ампресс ол жерге мейін евіз ұлы академик Щерба 3 жыл бұрынғар жоғалған. Ondan da bizim bütün bu regionlarımızın şimdilikleri Valentin Alexander Jabrorin aldan ceden yolda verdi. Patıkko bu şimdilerde kullaştım. Cede provalan. Kişinin oğan bedirildiğin saydıradırdı. Bir oğanında 12 bilik dalınga şeydedir. Ancak bir Tuva dalda ve Ors dalda verip çözdü. Adı yerler urgularından Paşpurna kalp toruk başlarının candır haber ergesi çok. Biçigizin ergesin kabalar değil olursa o kişi kayıtlı da çoğalıp durarılıp çözdü. Geçeyen geldi, hınap gören. Hınap görgeçti, ondan da tarafında школага, шаколтулга öğretmenine gelir. Развивать полилингвизм. В современном мире культурные люди являются полилингвами. Если русский язык является... Благодаря животноводам мы живем более-менее сытно. Вот. И знания эти передаются из устно практически на тувинском языке. И поэтому мы не имеем права безоглядно вот так вот отказываться от своего родного языка. То есть, через какой язык вот эти животноводы должны передавать тысячелетние навыки ведения вот этого кочевого животноводческого хозяйства. Вот. Надо, наоборот, просто развивать и помочь свои мысли уже выражать на русском языке, чтобы можно было через интернет найти еще какие-то другие технологии переработки продуктов животноводства. Ранее Ценгельская школа Монголии, единственная школа, является образцом для нас. Буквально в 2008 году был поставлен вопрос, чтобы создали оригинальные учебники. Оригинальные учебники создали. Через 3-4 года уже плоды дали о себе знать. Проверяли детей не по знанию тувинского или монгольского языка, а по знанию математики. Математика 72% повысилась, успеваемость до 92%. Вот что значит плоды обучения на родном языке. Значит, родной язык на первом классе является языком обучения полностью. 7 часов в неделю дается. То есть ребенок каждый день изучает алфавит на родном языке. Потом, значит, уроки чтения идут. А у нас 3 часа в неделю, да, тувинского языка. В понедельник выучили, во вторник забыли, в среду повторили и так далее. Никакого, значит, успеха в этом отношении не будет. В таком подходе. Это Всемирная организация, знаете, да, и поддерживает ЮНЕСКО, то есть Всемирная организация поддерживает вот такой опыт одной маленькой школы наших тувинцев. Вот. Ян Алексеевич, хорошо, что вы сегодня сидите. Вы знаете, создавая учебники и для студентов, и для школ, мы прямо ощущали отсутствие академической грамматики. Надо быстрее полностью создать словарь толковый тувинского языка, обновить тувинско-русский словарь, обновить русско-тувинский словарь и так далее. Для вас, я считаю, что это должно быть государственным заданием первого порядка. Спасибо. Yani çok bildiğin ne kadar var. Oldu yeri var. Son olarak da bir ektirlerinin birisi var. Çocuğun cevapçıları, sumu cevapçıları, yağmur dağları, şuttu sertifikatsıldır gidilga. Tıvatılga, ancak bir bizim institutumuzun bizimdik bazı sektör ile de koyduğumuz tıvatılda 3 ay öğrenmiş, tıvada, tıvazı da, urusu da
таргаларга маштыр. Олар ылгыш бизге экзамен жагыш, шылгылган жагыш, сертификацияна бар. Ашта төлөйш. Bu oktябрь ayda çoğunluğun diktandızı derdinde hemcek ettirgen biz ana onun organizasiya geçip durur. Nittesi bile 316 kişilik bir şeyin bu diktandının tünelinin düğün ündürdüğümüz Doğan'ın Güney Üniversitesi'nin 354 dolar auditorizmde nittesi bile ana kıskazılık çoğalar bolsa 5 temdeki bir şeyin yok boptur. 4 temdeki 316 kişiden 24 kişi 3 temdeki 85 kişi 2 temdeki 307 kişi. Bu diktandın tüneli kannan mındık boptur. Bu diktanda da nomset gül nomcu indirdip çü ilden boptur ancak derge uğan kudun ışkınar deyim biz ustaında uğan kuğuntek bence. Oğun sonunda ak şerik dep söztü vazı ak şerik, aş şerik deştim. Eğinle köyü dağıcıptırar mındık şınavis bir şeyin sözler boğuptırar. On çoğum kadın bu diktandının tünelde kaldır o zaman bu darınga papagay buldu. Çattı işi. Bu demdekler de gerek kırında 4'ten bir yazıktan 10 yazıklı kişiye 3 salttırırsa. 4'ten ses yazıktan 10 yazık değil ve eve iştirdiği o kişi 3 attırar azı 7 yazıklı kişi 4 attırar. Gerçekten tünelde hanımında bulduradın. Ол деге біздің әңгейді давады өзге қамарылға өзге сүптірар олдыр. Дылдың стильдері ажылда ойындырар олдыр. Чуға шуға стилі ажылатынтыра ол әңгейді қандай кафелер жекірерге печи тыва олдар олар сәлі қанжар тілей өмірі ол база чуға культурасын. Біргеліші, здравствуйте, до свидания, тешіламын жар тілей отырарында. Оғын санда кафелерді қандай сабойлар, ол ашуа стилинге телевидениенің бұл журналистердің тылынға қамаштыр қысқы жоғаларды болса күштік адар ажыға өзінен күштік ада байындырар табақ дейді табақ деп жоғалары бұл журналистерге қамаштыр ында грамматиктік жазыларыңыздікі көйіні қылыптырар ол публицистика стилі өзімен бұдарыңға тікі басқырып тұрадым бұдылда стильдер ажылаттымызға тыл басайзыра ұштын. Чула, шуа стилінде, үкурал сула шутты жу жаңғы стылда болыптыры. Надыңға қамаштырысы концертке жадевері чула жаңғы зор стылда еттіптірі. Жоқ керек күнда. Біз шутты көріп тұру шей бізан. Малжынларға байыр жетіп тұры, ор стылда байыр жетіп тұры. Ама ол дері өзі бір стилді кері шей. Жаңаштың ниетті түнеп жоғалары диктантының түнебе мылды болды. Установки родителей. Вот все зависит от родителей. И тут не зря упоминала Мира Викторовна, очень ей благодарна, что, конечно, это учеными, психологами, педагогами давно установлено, что ребенок воспитывается и впитывает язык свой до школы. Поэтому мы уже получаем такой продукт воспитания, обучения от родителей, то, что есть. И право у них отнимать по нашей Конституции Российской Федерации выбора языка обучения невозможно. И тут уже тоже говорили, я поддерживаю, на каком языке он стал думать. Вот это говорил Химирол Манмырыч. Я очень его люблю, очень чту его память, как коллегу Химирол Манмырыч Сая. Он тоже говорил. Вот, говорит Татьяна Юрьевна, она мыслит на русском языке, значит, ее родной язык русский. А я, говорит, мыслю на тувинском языке, я тувинец. Понимаете, как заложили родители, на каком языке он мыслит, не без перевода, на тот его и родной язык. Поэтому делать должно не Министерство образования Республики Тыва. Это должно быть и правительством принято, и всеми остальными АИВами, местными органами власти и так далее. Вот тут, конечно, я очень-очень-очень поддерживаю. По сөздің жаңғыз тазылды, кежінің кежі болырында кезілгенің ұшып тұзасын чига айттаны бесін, дава дылдың ханып қалын, амыдыралчысын, чағашын бағыттап тұрар көскі. Уруглар кезілгесінде дава тоғылдар шағандан тұры ұлы рөлді ойнап чыран. Тоғылдардан уруглар делегейіне, оларының амыдыралында көрейлерде тықа көй жүйілдеріні боттарынға қажды біліп алыр. Тоғылым адырларының екі болғаш бағай ағашы жаңын көріскенінден, уруглар жүні қылыптарға екіл, жүні қылыптарға бағайы, кымны өтініп болыры, кымға дөмей болғасы сол зекіл деп жені біліп алырлы олғай.
Üstünde hemdeglerin arasında huy akşadan egeves emne kedildik arkamen badarınpa ög bile gizilgeze. Tava toldu aşık ılga sonurgadır. Nomçut bir, nomçutar, çurudar, oynadır talasılı ög bile gizilgeze. Alan gıya iya kişinin rolü tıkka oluk. Ava kişi tölünün öpe yerinden egelip kişiler bolgay. Yaklaşık 50 yıl bolur tavadıl günün öpe yerinde Froska